Assalamu alaykum hurmatly YouTube görüşçüler. Kırgızstanlıklar, mekendeşler, kutmandı gününüzler menen. Sizler bayqadыңızдар okşayt. Biz mal bazarda turabız. Tamına biz süt emgi torboktordu görsetebиz, muzolordu. Ondan keyin ulu içебиz. Qarap turыңыздар, bizdin eng akırkı çıkarılış. O жылкыларды, koylardı tartıp geldik. Ol jaktan dagы görsetebиz sizlerge hazır men. Arasından tandap görsem har birini көрсөткөнгө убакыт жок тугандар. Мына ушундай. Убактыбыздан кайсысы биринчи туш келет, кайсысын сурасак жооп берет. Негизи жооп бергisi келбегендер да көп. Анткени süt emgi torpoktordu алып саткандар көп болгондуктан көбүнчө качышат тугандар. Мындай арасынан зор бучокторду сурап коем, таргыл бучок экен. 45 миң сом. 1 айлык бул? 1,5 айлык. Чоңураак 45 миң сом. Бетке багат. Чаканырактар чыгыптыр, чаканырактар. Кебилер эркек, кебилер ургач экен. Таксыр алып чыгыптыр. Эркектери канчадан таксыр? Кичинекейлериңиз. Kuad okşaydı da. Evet. Жылы өрейін. Ол жақта мына чақандар молар екен. Еркек торпоқтар, жаш торпоқтар. Жақынғы күндері туылып тұра. Қаншадан сұрадасыз тақсырым еркектеріне? Мен ары кетейін сіздерге айтып беремін, мен секрет. Сіздікі қанша болып кетті тақсыр? 20. Еркек, 20. 20. Мына осындай. Черна пөстірелер. Ұрғачу еркек. Urgaçı gene kança sıradasınız var? 30 ming so'mda. Bunday tuğanlar. Ne süt emgi torpoktorda az eken. Hem burunqi bas qanday bilmedim. Hazır menimce men bayqashim boyuncha birat tishibdir. Ankeni hazır çöp jem qimmatliqdan ko'p uydu sağıp atat. Torpoktorni satib beradi. Mana shunday. O'ta yaxshi torpoktor da bar ekan arasında. Nanday. Ala torpoğunuz qancha olib ketdi sizniki? Sizniki qancha olib ketdi? Bu qancha? 24? 24. Ha, 30. Noğu jo'n torpoğu ekan 3 aylık 30 ming so'm deydi. Bunda yaxshi torpoğu ekan. Ha. Qancha so'rab ketaverayman arasida. Buni torpoqlar o'ta yaxshi ekanda ikkosi. Ejem kuchli torpoqlarni olib chiqibdir. O'xshash qaralaringiz qanchadan so'radi? 25. Erkek. Erkek. Öte zor ekan. Bulchu bul. Bul 30. Bu Şvits mi? Şvits ekan. Öte yaxshi. Mana ham buqaga baqqani taqsirim mana 3 torpoqda olib chiqibdir. 3 aylıqlar öte yaxshi torpoqlar olib chiqibdir. Taqsirim. Semiz ekan. Şöten erkek ekan. Surab qo'ychi. Taqsir bularni qanchadan berib qo'ydingiz? Sir bo'ldi. 40dan berib qo'ydim. 43 deb atadi buni. O'ta yaxshi turib. Cho'ng qolar bo'ladi o'xshaydilar. Ana urg'achi turib bo'lgan. Qunajinlardan so'rab qo'ying. Qanchaga berib qo'ydingiz taqsirim siz ham? Sir bo'lsa. 25 so'ra otasiz. O'ta yaxshi. Tak, buni buchoqlar da yaxshi ekan. 4 aylık, 3 aylık. 5 aylık. 5 aylık. Nasıl 3 aylık? Nasıl 3 aylık? Kaçadan vermediniz siz mi? Arkamda aylıyor o da. Kaçadan sırada zaten? Alıyorum. Bağları? 32, 40 ekstra olacak. Bu 32'nin arası 42. Dolar 45'ten sıra olacak. Sizlik ha bunlar? 45'ten. Bunlar da çoğunken. Bunlar 8 aylık. 8 aylıkta. Mesni paralar. Mesni. Koruma gire turgan boluptur da? Keliptir. Kança sattınız ertenden beri? 2 kilo sattım. 2 kilo sattınız. Pazar yaxşı? Şükür bolot deydi. Күнчелесиз деген. Arasından tandap surabasak bарын көрсөтө албайбыз тугандар. Тақсырым ургач торпоqторду алып келиптир, жакшы торпоqtor экен. Кургой канчадан болуп кетти тақсырымдар? 23 миң сомдон. Ургачы жаман арзандап-тур. Көрдүңүздөрбү? 23 миң сомго чоң 4-5 айлыктарды аласыздар. Мына ушундай кунажындар болчу, бирок аргыраак. Ошондой эле эркек букалар. Жок, ал жакта салыштырып атам тақсыр. Siz kaçına sıradasınız? 43'ten bu. 43'ten. Sensin zaten. Boyu şunday ile bırak. Arık bolçu, urgaçı. 23'ten de daha gördünüzdür. Ayırmaz, kançalık ekan. Men hem boluşunca sağın uylarga düşüyor. Sağın uylarga qarаңыздар. Hazır süt arzan, jem çöp qimmat deb ketish qiyin bolip atat. Buni aytdi. Bir erkek urgaç ekan ha taqsir. Qancha so'rab berdingiz bular? 28 27. 28 27. Necha?
Күнжелес деген. Ama bu çok var ekan mana. Kakras. Buruş viske oxshab ketdi menimcha. Je chalishmi? So'rab qo'yingchi. Bu qanchaga bermay qo'ydingiz taqsir? 50 ga. Bermay qo'ydingiz. 50 ga bermay qo'yibdi tuqqanda. Kakras kire turgan bo'lib tur. Boqsa o'ta cho'ng buqolot o'xshaydi. Xunajinlar mana. Ha. Torpoq urg'achi torpoq ekan. Siz qanchaga bermay qo'ydingiz taqsirni bozorda? 53 ga bermay qo'ydingiz. 53. Mana bu cho'ng, o'ta cho'ng gigant buqa ekan. 75 bo'lar deb atadi mana. Sodalashib atadi. Cho'ng xunajinlar. Oda. Ne sattınız siz? Ya adamlar arzan deyse siz kımbat deysiz ko? Ha, жылқы sattınız mı? Ha, жылқы албай қойдыңыз да? Мынау сөйөктү буга экен, торпогудагы сөйөктү экен. Bu söйөктү малды кайга алып жөнөдүңүз таксыр? Satılmadı, kayra alıp gitti az. Канчага бербей койдуңуз siz? Канчага сурады 80 эле? binge satamın desem almaydı. 80 миңге сатамыз десеңиз албайт. Enesi boz. Несі бос? Баласы менен 80 ми? Balası ne? Ойбой, туғандар. Кышта билесиздер, мындай уйлар 130 миңге турчу эле. Мудоосу менен. Ушундай болуп кетиптир да. Элдин баары навесасына качып кетти. Чернопөстөрүйдү таксырынан сурайын дагы навесасына кирейин. Желендер мына. Күн ысыкта сүт дагы тартылат. Канчага бербей койдуңуз таксырын эртенен бери? 90 var. 90 го. Мына ушундай. Россияда бул, а? Rusya. Süt kança öğretti gene mi? 25. Bağış gerek yok. Hem cazında 25'dir berin tuğanlar. Biroq Chernopöstürlardı baksa sütüne 25 beredi ekan. Antkeni kanı taza. No bizdin sööktü uylardan eken. Ta jelinderi de ona jakşı eken. Qanchada? Sodalashib atasiz taqsir. Qancha olib ketdi? Ayjigit qancha? 65 deydi, ha? Qancha deydi? 65 deydi. O. Tak. Buna uylardı gösterip koyayınçı men. Buna jakşı uy eken da buna. Bizdin uydan okşayt buna. Jakşı uy eken. Ayta torpoqtoru jatat. Kimden bu? Ya uy sizden mi taksir? Bir aylanıp koyayınçı. Qaysilari sizden? Qatar tizilgan ha bari. Buna oçu. Sizden mi? Bulda jakşı eken ha, şundan başlap göstereyim. Boz. Bu Şivits mi? Bak bu Şivits'ten okşaydı ha? Sunacım bu. Jetay boz. Jetay boz. Bizi tuğan da ikincisi. Bir de tuğan ikincisi içinde de Jetay boz eken. Birincisinde 16 litre. Birincisinde 16-17 litre bergen. Şivitsler jakşı özü negizi en kımbat mal ha bazarda ha Kırgızstanda. Toğu bazı etli da sütü jakşı öret. Bu kançayın bazı? Bu 85. 85 ming so'm. Жақсы, өте жақсы туғандар. Біздің каналға өтсеңіздер, сарайда жанақы мен Швиц уйларын, музоларын көрсөткөм. Бұл да ошондой торпоктарды берет. Негизи жақсы. Чернопөстүрөйлөр. Кунажындар. Жана экөөбү да биринчи тур. 2 gün oldu tuğan. 2 күн болуптур. Kozlar eken. Так, булар канчадан болуп кетет эми? 120 lira. Uzun vermeyin. Музолор менен 120дан. Желиндерин көрсөтө берейин, а? Ana, жақсы желиндер экен. Bu тоқолчу тоқол. Тоқолуң. 110 миң сом. Данный кандай эми? Экинчи туут, 1 ай болуп тур туганынан музоосу кеткен, а? Сүттү канча берет бул? Тоқол көп берсе керек. 15 geçe. 15ге чейин берет экен. Жазда тартылып кетет турабыз, ба? А мына калды, негизи бул жанагы ысыкта дагы, тоодо дагы жүрө бере турган өзүнүн уйлардан, а? Өзүнүн. Бирок жаны темир болот. Bu kança olur hem? Ha, birileri baylap ketdi. Oldu. Tak, bu törtövü sizdeki. Videoda var 25 baş. Video 25 baş. Sizde ferma var. Ve sizdeki bir gün barışım gerek ekan. Uylarыңызды көрсөтүш керек ekan. Tak, kızıkkanlar çalıp көрүңүздөр, videoda бар ekan. Men bilem eng начарларын açıp çıksanız gerek ha. Bazar özü şunday bolot. Yaşlar uyda de. Yaxşılar uyda de. Özü şunday bolot da negizi de. Tura. Nomerdi aytıp koyun. 0558 0558 08 08 37 67. 37 67. Soquluq ha? Soquluq çala öresin. Tak. Mına gigant uylarda surap koyunç. Mına satılgan okşaydı. Жаңы jip baylap koydu. Sattınız mı, aldınız mı taksir siz bunu? Satabız. Ha, satasiz. Bu kança olup ketdi endi? 70 ming so'm. Uy arzandap ketken okşaydı. Jelinderi жақсы ekan biroq. Jelinderi жақсы ekan.
Bu gigant uyda sizden mi taksir? Oo, 100 ming so'mni qo'y. Butlarni qarab qo'yingizlar. Gel üçka balav. Kalk. Valla tekrar. 110 ming so'm. Bunun torpağın kaça satlar torpağı? 77. Yaxshi yegene. Bozorda. Bu bo'z o'xshaydi, taksir. Qanchalik bal? Ne görsün? Aslında turat ekan tuğanlar pazarda. Sıqtan navesinin içine kaçkan o'xshaydi bari. Yaxshi uylar tanlab ko'rsatib qo'yinchi. Yo'q. Buni o'yjaqdim ağa, alıstan kelejatganda. Qana jelinderi. Sizdenmi taksirim? Bu sizdenmi? Yaxshi ekan ha? 3-4 tuğan. Aha. Qancha so'rab o'tasiz? Qanchaga bermay qo'ydingiz ham arzonchilik kezde? Qanchaga bermay qo'ydingiz ham arzonchilik kezde? 80 ga vermey koydum. 80 ga bermay qo'ydim. Yaxshi ekan. İşine koştusa verip turib, sığarzanla verip tursak. Ya men uyga baqmayam hozir. Hozir uy niye ketmay olotmaydi. Shunday deyman. Chernopestirlarda sizdanmi? No qaroyda sizdan gigant. O taqsir. Yaxshilab ayting. Tak, buni cho'ng qaroy qancha yash, qancha sut beradi? Qancha sut beradi deysiz? 20 litr sut beradi. Yashi qancha buni? Yashi 5 litr mana. To'g'riq qarab qo'yingizlar. Da 5 siziq turadi. Yaxshilab hisoblagan. Bahası qancha buni? Boğası 100 lira 100 ming so'm. Chernopestircha. Bu sutga o'xshaydi, ha? Bo'z bu. Bo'z san. Sütü qancha bunun? 20. Jang tuğanda ko'tariladi da. Jang tuğanda 30 ga cheyin boradi. Uyda da bor bu? Ko'pmi, satasizmi? Uydan satsangiz nomerni ayting. Qayerda turasiz? Leninskiy, So'g'liqda. Ha, Ildiyuzda ekan, bozorni o'zi jag'ol qiladi, ha? Bo'ldi. Nomerni ayting taqsir. Aytib qo'ying. Çatka bilmem ne bu karşı. Çatka bilmeysiz. Marat. Kızıl görünüşler neler var idi özü? Uylar, torpaqlar. 112'ye çalsanız nomeriniz çıkar. Oldu, men çılayırayın anda taqsir. O'qingizda bo'lishuncha harakat qildik. So'raganlar. Tak. Bunu yaxshi uyganda buni uyjaqdi bak, so'yib qo'y. Qarab, sundu ekan. Jelinlerine qarab qo'yingizlar. Putlari da plotni, to'mo'ga yaxshi chirib o'xshaydi. Yaxshiroq uy ekan o'zi da. Qancha so'radasiz taqsir? 80. Bo'z da bu. To'xtagan. Bilmaysiz. 80 ming so'm. Yaxshi ekan buni. Buni chetish albajar. Galishtin. Toza galishtin deb buni aytadi. Aylanib ko'rsatib qo'ying, qiziqqanlar bo'lsa. Galishtina. Galishtina taqsir bular. Galishtina? Ana. Amerikan cow. Jon o'xshashgan bu Galishtina. Anda men adashdimmi? Ha, boshqacha ekan. Amerikanka deydi. Yaxshi. Bahs qancha ekanini so'rab qo'ying. Qanchaga sotmay qo'ydingiz taqsir buni? Sir bo'lsa. 90 ga bermay qo'ydingiz. Yaxshi ekan. O, o'tay. Qunajin ishchilar so'rab qo'ying. Qunajin qancha olib ketdi taqsir men? Qanday deysiz? Shuraya o'sgandan kun chiqmay. Men chiqdim. Buni uylar isiqda qiynal için tartib qoldi, ko'rdingizlar-ku? Bechara için tartib o'tadi. Buni bechara qiynalib qoldi. Susab qoldi da susab. Mana shunday. Tak, men qayoqdan o'tkazsam ekan, ha? O. No buqalarni ko'rdingizlar, to'lg'on buqalar ekan. Bir so'rab o'tkazayin. Semiz buqalar qanchaga ketdi-ra? Bularning nega esi yo'q? Xudoy qilib ko'rsatdi. 230 chiqib bo'lsa deydi.
Ey, bir taqsir sizden bir soqa живой вес qancha oltadi? Bilmese ki tarazı yok. Kırgızistan boyunca. Jo'q. Va so'yib qasabxonalarga olib borsa qanchani oladi hozir? Bilet kanca. Bozorga deng. Va siz sotasiz taqsir bir bahsini aytib qo'ying. 210'da. Mana uchovi va? Yok, 130. 130 cho'ngani. Qaysi bu? Kunjelesi degan. Et qanchalik qoladi chamon? 250, 230. 250 230 tek tuğanlar. Mana shunday. Bu buqa bozori shunday ekan. Semiz buqalar ertamen o'tib ketdi. Metr bilan o'lchaydi. Semiz mal qarangizlar mana. Cho'ng buqalar ko'pchilik oriqda, mo'g'lardagi dastasına jetken emas. Bular endi sotib olishingizlardan qaraydi. Angus buqalar oriq ekan, jon kelgan o'xshaydi. Sotilibdir. Bularning bahası qanchadan bo'ldi ekan bilmayman. Anam baqqanga bunday ariq buqalarni olib chiqibdir taqsirim. Taqsirim hozir bermay jetadi. Qanchadan bermay qo'ydingiz bular taqsir? 43 dan. Bo'ldi. O'ta yaxshi. Yo'q, chirgina. Tak. Buna qo'toyinda bu qadar. Bu sizdanmi taqsir bular? Qanchadan bermay taqsir bular deymi? Bularda 50'den süre atam. Mana 5 o. Ha, cho'nglar ekan ha? Ha, çoğunlar. Cho'nglar. 50'den süre atam. 50'de. Kichkintaylaringiz-chi? Kichkintaylı kazanın başka. Ha, boshqa. Basini bilmadingiz? Boğazını 45'ten de var. 45'ten. Baqqan qarasa kelib turasiz sezonni. Sotdingizmi? Kanka. Yemi satağız ya. Yemi deydi. Yaxshi sodasini bersin. Bunalar 43 dan deyaptir Kurgoy. O'ta yaxshi. Nezi biz bir chetdan ko'rsatdik. Taqsirim qancha qoldi deb so'rab qo'ying. Taqsirim qancha qoldingiz? 26 erkek. Arzon 6 taqsir. Bayqadingiz o'zingizda? Arzon 6 tuğanlar gördünüzler. Erkek torpaq qimmat bo'lyapti dedi. Nasib qildi. Yaxshi mal bo'lib bersin taqsir. Biz uy bozorda bir chetdan ko'rsatdik tuğanlar. Andamasa bizim videolar plus bas kommentariya qoldirib, kanalga qatalganlar qatalib ko'ringizlar. Sizlerden bizlerge cho'ng podдержка bo'ladi. Biz de sizlerin xizmatingizda juraverayli. Sizler de bizlerga o'rvayli. Jaratgan bizga, sizlerge ügülöge tinchlik, rizq versin tuğanlar. O'rvayli, sirqavayli. Andamasa salomatda qolingizlar. Biz videoni jing'tadik. Bizlere den sog'lik yaxshi bo'lib tursa bizga duo qilib qo'yingizlar. Biz sizning xizmatlarda juraveramiz.